Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngikwamukele kwesimanje sonzuzo sikulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi ugodole-ke ushaya-ke izandla uyabonga-ke kwinyanga ebambe umgulukudu ubusudlengule iy'ngane laphana-ke enkandla-ke e-high school-ke ebiza imali elaphana-ke enkandla mbukeli-ke nangu-ke ugodole-ke ezibongela yena-ke mathupha kwinyanga-ke ebasizile-ke ukuthi-ke bephinde bebambe wona-ke umgulukudu ubusuphinde weqa-ke futhi laphana-ke ngesikhathi-ke ukade-ke ubanjwa iwona-ke amaphoyisa. Nansi-ke ividiyo yakhe-ke laphana-ke ugodole-ke echaza kabanzi. Siyabonga. Ngani zakwethu sanibona okankomgodola umfana udaba-ke niyalwazi yiwo kumgulukudu lona uwubonayo okuthusa uphinde wabanjwa futhi obanjwe lapha eDenny Dalton kuseDenny Dalton ehostel la katholakale khona. Sibonge nje kwinyanga ubani umnotho xaba ngathi kulapho nje sibonga kakhulu inyanga ezineqiniso ezingagijimisa imali phambili. Umuntu memoshile esheshe hlaba umkhosi ebiza amaphoyisa siyathokoza kakhulu. Amaphoyisa-ke siyacela ukuthi-ke buyele unembeza akusulokhu kuthiwa weqile lo muntu, asisuxhashazwa ngale ndlela, asisuxhashazwa nkosi yami siyacela. Ebese-ke ngithi lapha ebizimali othisha bakhona ngibabonile nje iningi labo ukuthi bebesilwisa ngalesikhathi silapha. Ngizonitshela indaba zenu nabothisha basebizimali, ngiyanitshela ngoba nginazi one by one izinto enizenza lapho nezingane. Angifuni nje ukuthi nilokhu niphapha. Nginibonile niphapha ngwani nivikela ukuthi kungahambi amakhosikazi enu ngoba izingane senazenza amakhosikazi. Ngizonihlaza nje phambi komphakathi nginitshela indaba zenu. Zimi ifundo ongoye. Yanitshela. Iyekeni lento eniyenzayo. Akekho engingazi ukuthi wenzani nini nobani lapha enganeni. Ngizonihlaza nje nikhipha ingqino kaMasikhakhane evova utshwala ngephenti ngoba niyaphapha. Gulukudu. Of course.